Kuphina kuphi mfana sekhaya angikubingelelena namhla ekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu omuhle ke mhlobo wami losipha kuphila malanga onke, losigcinela kuphila kwethu malanga onke. Ngithi ke namuhla ke asiphinde sibuye mfana sekhaya sibuke lifu laNkulunkulu sikanye kanye ngaphansi kwesihloko lesithi vusa uJesu. Ngicela kuhamba kunye nawe ke namuhla sesike siyawubuka lifu laNkulunkulu encwadini ya Exodus chapter 15 kusuka kuverse 22 sehle nawo siye lapha kuverse 27 la kufundisa khona kanje. Kusuka lapho elwandle lolubovu Mose wahola ema-Israyeli balibangisa ehlane laseShuri. Kwaphela imalanga lamathathu basehlane bangawatholi amanzi. Bahamba baze bafika endaweni lokuthiwa yiMara, lapho bawakhanda khona emanzi, kodwa behluleka kuwanatha ngobe abeba. Ngiko nje le ndawo yabitwa ngekuthi yiMara. Bantu basola Mose bambuta bathi sitawunathani? Mose wakhala kuSimakade. Simakade wamkhombisa sigojwana. Mose wasithatha wasijika ekhathi kulamanti. Emanti ajika aba mnandi. Base kuleyo ndawo Simakade wabanika umthetho nemsimedo wabafifinya khona lapho futhi. Wakhuluma kubo wathi, nani ngilalela ngigcina lifu lami, mina uNkulunkulu wenu nende lokulungile, ngigcine nemiyalo yami, ngingeke nginijezise ngaletifo bengathehlisela etukwemagibhini. Mina nginguSimakade nongumphilisi wenu. Bahamba baze bafika eElimu, lapho kwakunemithombo 12 netihlahla delisundvu letingemashumi 7. Befike bemisa lapho iphuthe namanzi asesithandaza. Siyakubonga Baba wethu longcwele egameni lika Jesu Kristu. Wena longuSimakade, wena longuJehova, ngetulu kwabo bonke boJehova. Uyinkosi babe ngetulu kwawo onke emakhosi. Uphakeme Baba, akekho lofana nawe, akekho babe lonjengawe. Nali lifu lakho Nkosi, lelabusiswa phinda Nkosi, ulibusise Baba wethu lwengcwele. Lilende babe lithole indzawo kimi, ulende Nkosi lithole indzawo nakumlaleli etindzaweni ngetindzawo Nkosi lapho libafinyelela khona leli lifilele. Babe siyakubonga lokho sikunikela ngekholo kwelihle igama laKristu Jesu Nkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu mfana sekhaya kunanalifu nali indzaba lo yetayele le. Indzaba loke wayiva, indzaba loke wayifunda. And lithi ke iBhayibheli lasifunda khona sithola bantwana baka-Israyeli lebe baholwa nguMoses. And lithi ke iBhayibheli nabasanza kwedlula kulesimo bebabhekene naso elwandle lolubovu. And lithi ke lifu laNkulunkulu lasifunda khona bathi sebedlulile ke lapho. Lithi iBhayibheli Moses wase ubaholela ehlane laseShuri. And lithi ke iBhayibheli asabaholele kuleli hlane. And lithi bahambe emalanga lamathathu bangawathole emanti ekunatha.
Kanti phela emanti yinto lengiyona imqoka. Emanti ngiyona yinto ilesaphila empilweni yomuntu. Lithi ke iBhayibheli labantwana baka-Israyeli kulelihlane bebangene kulo kwakukude manje. Bahamba emalanga lamathathu. Ungathi buta nami ngiyathi buta lokho ukuthi emalanga besaphelile yini na? Ubangelwa yini lokho ukuthi bahambe emalanga lamathathu? Kungabi ngemalanga lang-4, kungabi ngemalanga lang-5, but little Bible la kwaba ngemalanga lamathathu. Bangawathole emanti. Ungathi simakade kunendvo bekabafundisa yona. Lokho ukuthi mina ngingijehova lo sethi igabeni letintathu. Ngingijehova lo thingakuvuswa. Ngingijehova uNkulunkulu Babe, ngingijehova uNkulunkulu Indodana, ngingijehova uNkulunkulu Moya loyingcwele. And lithi ke iBhayibheli labantwana baka-Israyeli bahambe emalanga lamathathu kukude indvo bebayinatha indleleni bese bomile ngendlela lesimanje. And lithi ke iBhayibheli baze bafika endaweni lebe kuthiwa yiMara. Le ndawo yanikwa ligama kwathiwa yiMara ngoba emanti akhona bekababa. Yaseyiniketwa ke le ndawo yaniketwa leligama ngenxa yalendvo beyenteka kuleyo ndzawo le. Kungako phela tindzawo letinengi tinemagama letiniketwe wona. Tiniketwe letinye taniketwa lamagama kulandzelela lesici sale ndawo. Nawuthi yalandzelela kulabanye ukuthi kepha le ndawo lena kwaze kwathiwa kusesiphoteleni kwakwentekani. Uthole ukuthi nawuthi awulandzela lo mlandvo wakhona uthole kwakuthiwa kusesibhoteleni ngoba letinto takhona bekubhoqwa nje. Kubhoqwa nje kwentiwa ngendlela lephambene nokulunga kwasekuthiwa sesibhoteleni. Lenye utibuta ukuthi kepha le ndawo le kwaze kwathiwa kusensangweni ngoba kwakwente njani. Kungoba kwakulinywe isango too much kuleyo ndawo le. Yaseyiniketwa ke lelo gama kuthiwa kusensangweni. Lokusho ukuthi ke le ndawo lela yawuhlala kusensangweni. Angeke kwabalula lokho ukuthi idiliveke kuleli gama leli lekusuka kusensangweni yawuhlala kusensangweni. Lithi ke iBhayibheli bafika ke kule ndawo yaseMara. Lokusho ukuthi tongethi indvodza yothi yababa. And lithi ke iBhayibheli labafika khona base bathola ukuthi lamanti ala eMara ayababa akanatheki. And lithi ke iBhayibheli labantwana baka-Israyeli kunokube baye bovusa uNkulunkulu, kunokube baye bayawuvusa Jesu, bona bagijima baya kumholi, bahamba bayawusola Moses. Ngoba kunalihlobo lwabantu nathi indvo tingahambi kahle kuplenywa lo mholi. Kani le ndzaba lena sesibekelwe sonke, sibekelwe ukuthi kulona loyo atiyele kuNkulunkulu wakhe afika amvuse. Nakuthiwa kunendvodza lengenamona uNkulunkulu ivuswa umhlaba wonke, ayinendzaba ukuthi bangaki labayivusako kodwa ibalalela bonke ngasikhathi sinye. Kube kimi nawe ngagcine sethe nami sengikhathele bekunene ngibalo ngibele ngumlaleli bathi uNkulunkulu indvodza lalela bonke abantu noma bangayipita ngasikhatsini ibalalela bonke ngasikhathi sinye ibefe futhi. And lithi ke iBhayibheli ke la labantwana baka-Israyeli kulobe bahambe bovusa uNkulunkulu. Phela Moses abesena lelethemba lokwakuthi ngibakhombile indlela nasewela lwandle lolubovu, lokwakuthi khona umuntu lokufanele ukuthi avuswe. Bagijima abantu awusola yena.
lithi ke base bavukela Moses. Lokho kusithini bathi hambi kahle Moses kungenxa yakho. Kunento lengithanda ngaMoses. Lithi ke iBhayibheli Moses bathi nabaqala lama complaints abo. Lithi ke Moses wase wenda njani? Wase uyahamba uyawukhala kuJehova. Ngiyathanda lokho wase uyahamba uyawukhala kuJehova. Lokho ukuthi Moses wase uyahamba so uyakofusa abani. So uyakofusa indoda lefanele ukufuswa. Lithi ke iBhayibheli Moses asafusile ke uNkulunkulu. Nkosi yami kunaletinye tikhathi la uNkulunkulu afuna ukuthi wena ungadethembi wena. La khona uNkulunkulu afuna ukuthi ungadishaya isifuba khona. La kafuna ukuthi uthina ukhuluma uthi maye simakade. Ungajumise amandla akho. Kodwa udumise akhe lo ngedumo. Lithi iBhayibheli Moses wase uyawukhala. Wase uyahamba uyawuvusa indoda lefanele ukufuswa. Lithi asayivusa le ndoda Moses indoda yemadoda lefanele ukufuswa. Yona lengenandaba ngoba lithi lifakazela kalali. Yona ihlala njalo ibukile emhlabeni imbukile uSathane. Lithi iBhayibheli wase uyahamba Moses uyakuvusa uNkulunkulu. Kulesimo bekabhekene naso sekuthi bantu balaba kaIsrael bese bafuna nekumbulala. Wase uyahamba Moses uyawuvusa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli nasamvusako. uNkulunkulu wase uyavuka. Wathi nakavuka uNkulunkulu kwente njani Moses? Kwente njani Moses na? Uthi Moses babe lesife lesi lo anginiketha sona sitawugcine sengibulele. Labantu batangibulala laba. uNkulunkulu yini inkinga Moses? Wenta kwangathi uNkulunkulu akayathi inkinga kani uyayathi. Uthi Moses babe sebanemalanga lamathathu banganathi labantu. Fane Nkosi wente lamanti abe ngilashintshako. Wente lamanti ayekele lokubaba. Uthi uNkulunkulu yeMoses ase ubuke eceleni. Abe ngicabanga ngathi Moses ngalesikhathi lesi utabe so ungiunderstand. Kunento Moses lebe ngikunikethe yona. Kunento Moses lebe ngikuphathise yona. Bengikuphathise induku Moses. Ngakushena ngathi le nduku le itawutenda tindvo. Ase ubuke eceleni. Wathi nakabuke eceleni Moses wabona le nduku angasabona ukuthi ngile nduku bekayinikwe nguJehova. Wayibona le nduku seyisigojwana. Uthi uNkulunkulu yilo nalo yibona ke Moses. Uthi Moses ngibona la kwesigojwana. Kanti ngile nduku uNkulunkulu bekamnikethe yona. Le nduku latha unqoba ngayo. Nkosi yami. Uthi ke uNkulunkulu thathe le nduku. Thatha loligojwana lolibonako yeMoses. Lithi liflango uNkulunkulu Moses wase uyahamba uyasithatha lesigojwana. Wathi nakasithatha lesigojwana lithi liflango uNkulunkulu wase uyasithatha lesigojwana Moses. Wathi nakasithatha lesigojwana wase usigcumisela ekhathi kulamandi. Wathi nakasigcumisela ekhathi kulamandi lithi emanti ase aba mnandi asayekela lokubaba. Kwente njani na? Sekunesigojwana lesingenile lesifakwe kulamandi. Lamandi sekashintshile akasasiko lokulebe kade angiko bo. Lithi liflango uNkulunkulu bantwana bakaIsrael base bayaqala ke manje bathi nabawanatha base bayawefa ukuthi hayi khona lamandi asabamnanzi kangaka. Lamandi asabangilendlela lebekathi angasiyo yona. Sekwente njani sekufutha omnikazi vusa omnikati. Umnikati wayo yonke indawo.
Lithi base bayawanatha lamanti. Sebayawanatha lamanti. Nkosi yami. Ngenxa yendoda lebe inenhlakanipho. Leyathi ukuthi Timbo nathi fuka. Leyathi ukuthi Timbo nathi qala kubaba. Kufanele ukuthi uhambe ufuse indvodza yekufuswa. Uhambe ufuse indvodza lotathi nawe uyifusa bese iyaphendula. Lotathi nawe uthi uyayifusa. Ungayikhulumeli ithi khulumele yona. Lithi iBhayibheli wasiyahamba uyabofusa uNkulunkulu. Atithi Timbo nathi fuka ihlane laseShuri. Bese uyahamba uyawufusa indvodza yemadoda. Yona lotathi nawe uyifusa. Timbo tenteke. Yona lotathi nawe uyifusa. Ikutshele iqiniso leliphelele. Funa sithandaze manje. Lithi iBhayibheli Moses wase uyathi lokwakuthi khona indvodza lokufanele ukuthi bese ngiyakuyifusa. Khona indvodza lokufanele ngiyifusa. Wathi lokusikhona indvodza lelithemba lelingiyo lengashintshi lengaguquki lengaphelelwa ngemandla. Nkosi yami. Indvodza lothi nawe uyifusa ifuke. Ifuke ikutshele amaqiniso ingakuyengi. Tinengi Timbo letifuswa abantu la ngaphandle. Tinengi Timbo letifuswako. Bafuse letinye Timbo letingakhulumi. Batende bathi tiyakhuluma bathi khulumele. Nkosi yami. Hamba ufuse lithemba lelingilo. Themba lelikahle. Uthi ngalelinye ilanga anti wami lebeka ngithokoza. Nkosi yami. Na usufika kakhe anti bekuthi nakusako. Kuthi nakusako ngiyakushela Timbo tibetenteka. Kube libala libese lenyanyeka. Sebagcwele bantu. Sebagcwelisele benyanyeka. Ngiyakutshela wena manje ngangithanda ke lokuthi noma phela khona anti nami ngihlale khona. Le Timbo ngimlalela nakatenda ngimbuka nakatenda. Ngiyakutshela wena kuneluhoko la khaya lelikhulu nalifaka 500 ngobola mthuthu. Ngiyakutshela bothi ungafika umufe ba-anti laphayana sebhodla. Uma ngithi benjenjani usho ukuthi sekonakele. Usho kancane ukuthi sekonakele bafana. Sekonakele. Uthole segcwele indibane la ngaphandle. Bathe uhlola. Bathe unyangathisa lamanye amathemba. Nkosi yami uthi na uthi uyafika sowufikile. Nkosi yami ungene ngekhathi endumbeni yakhe anti. Uthi na ungena ufathaya benjalo ubuthokoza. Uthi afaka 50 ngaphansi kwalesicelelo. Ukumfaka 50 emalangeni. Ukumfaka 50 emalangeni. Bese kuyatshela ke anti. Sesitha ukukhuluma sikhuluma nabogogo. Awathathe namathambo. Awathathe. Athi nakamthatha. Bese uyawathatha. Athi namajika phansi. Athi ho! Athi thokoza gogo. Abese uyathatha shoma lakhe. So yakutshela ukuthi lalela nami wena wena. Lalela. Uyabona le thambo le. Athi nakakhuluma. Athi ngelele. Lesekhabo make. Ekhabo wakho. Wena malala kanje. Usho leshinhlanje. Ngalala kanje. Ngisho uphathi. Athi uyabona athi ngelele. Lesekhabo make. Ngalala kanje. Ngisho umhlahla. Ngalala kanje. Ngisho uphathi. Athi sowaboni. Thokoza gogo. Nangimba. Athi
uwanake bese uyawathatha athi angathiwa awaphathe asekawaphethe athi hey Thokozani bomkhomethulu Thokozani bese wajikijela phansi wena ngaleso sikhathi leso wena unake namathambo lakhona lokukhala lokubomvu nekhala lokuhlala omhlophe wena imehlo akho-ke manje sekanakile-ke manje anake namathambo lakhulume ngawo wagade ukuthi kumele alale kanjani ufuna wabona ukuthi nangabe lilele ngayiphi indlela ngabe lisho uhlahla noma lisho ubani athi nakasho njalo asawajike phansi athi khulumani bakhokho hey ule mehlo phela ngaleso sikhathi leso walibeba bengaka ngiyakutshela usho komuntu nasezimshayile ngoba sithi zingamshaya wafule emehla bengaka ngaleso sikhathi wena unakela amanamzana uthi khuluma nani bakhokho khuluma nani bosuthu ngikhuluma nani hey ngabe unayiphi inkinga la nayo la bamebele inkomo aba bathi uyabuka Thokoza ukubuka emehlweni akubone ukuthi hayi ungathi ngikhecelena ngayishayi kahle angayishayi kahle akubone lobuso ngalesikhathi nakakunakisa lamathambo wenza wena sinzima lokuthi umchubeke unakela amathambo yena azokhona bokulida kahle lamehlweni akubuke lokuthi nakakhuluma lento nakayikhulumako ngabe ubuso bakho bentanjani ngabe ubuso bakho buyahleka noma buhleke akubone ukuthi awuhleke athi hayi bokhokha nifa kahle ungathi anikhulume iqiniso kanokubonile lokho kuthi awukajabule ukubonile kuthi awukajabule aphinda wathatha athi asenikhulume bakhokho anikhuluma la kungekonyekele kungiyeka asangawajika awajike phansi athi bayakuloya wena athi nakambuka emehlweni akubone uyahlekelela asho njalo athi yashaphu ngamthola lapha khona abese uyakhuluma wena uloya ngumakhelwane kwenzenjani na ubambelele kulamanye amathemba ngoba amathemba amaningi laba bambelela kuwo bani bese akusasuki lapho bathokoza kuba nawe shaka asenge ngufundise sewuhlakaniphe uthi na ungene ekhaya kaThokoza nangabe la khaya kaThokoza kamgomethula uthi na ungena ufika ungasho ukuthi sawukhulekela ihloko yebo hlakahla uthi athina ungena ngekhathi athina kawashaya amathambo awashaya benkatha angethe ehlukana angethe asakaka dawugcina umufa athi wenzenjani uma ungena la khaya ubafusele niba la khaya uthi Thokoza ngabafusele uthi iphuma ngaba uyabafusela Nkosi yami lithemba lelingakhona ikubona egcinene lithemba lelibona khona la Nkosi yami nawufuna kubona ukuthi lawa ngemathemba lakhulunyelwa abantu sewukufike nje uthathe letinyawo takho uthathe lonyawo ulibeke phezulu kwalolunye ubhince letinyawo takho uthathe la kawashaya amathambo abuyele abe inkatha angehlukani uthafa usakungifasa wena vula letinyawo kulesinye isikhathi sewuke ufuna ukumbona lokuthi lento la iphethe umkhombise lokuthi lethemba loliphethe lithemba lelilalayo sewuke ufike usime ngale mkono yakho ubambelele ngayo la ngemuva mawuhleli sewuhlale uthefa msakungifasa wena ungifaselane mathemba Bible lithi Moses waya wafusa kuthemba lelingini
Uyabona amafula kusebenza nethokoza. Funa thina kade entatonge lethimba. Kade entatonge lethimba sakhombile ukuthi kumele unake maphi emathanga. Sewuke unganaki. Unake yena ngqo. Lamehlweni. Jehova, akabuka thokoza emehlweni. Shaya ngeshoba. Yashaya ngeshoba. Liyashaya. Ishaya ngeshoba. Ngoba uyabona. Lokho ukuthi utaze umbona. Tazibone onke macebo akhe. Bekathi kanti mawungena fake 50 rand yokuhlola. Nkosi yami, fake 50 rand yokuhlola. Uthi ungamfaka bese uyathi qala netinto takhe. Asinakathathe hey! Funeka inkukhu lemhlophe. Funa keswa wena. Hey! Angeke usafika ndawo. Athe gijima uyobomakhelwane. Gijima uyobomakhelwane. Ufuna inkukhu uthi nothi uyaphuma egedini. Asungaba saphuma. Angeke usafika. Athe gijimani bafana. Ngenane hokona bona mthuthu. Begijima athathwa lapha lamthuthu. Ngikushesha. Kanjwa naye lamthuthu. Nako kuyawushona naye lapha ehlathini. Nkosi yami. Nani yalapha ehlathini. Nibe nifike nimjuba lamthuthu. Nikuthonsezela ingadi. Bese kufaka lapha kwempushana yithi ihlahlana. So uyagezwa lo emnene. So uyagezwa. Ababuyela ubuyela lapho ubuyela endlini. No ubuyela endlini. Athi nakachubeka lapho abese uyageza bani. Aphume. Athi nakaphuma. Athi nakaphuma athi bafana. Letintuthwane titazetione lenyama la. Kwete njani. Nkosi yami. Uthi senentile konke sekuphelele. Sewuthi phela bengumfakile 50 malangeni. Ufathi hayi ngiyacela ke wena wemnene ngoba bosonke kwafika amakhelwane kuyawuthola le nkukhu lemhlophe. Ngicela ukuthi ufake 50 rand wala lamthuthu. Nkosi yami seng100 emalangeni loyo. Nasabahlebelela abafana lokho ukuthi letintuthwane liyankukhu lapha tiyayona. Tiyayilimaje bafana. Sibe sigijima lapha siyilanza sibuya nayo ibe ihluthwa lakhaya lana uyabhekwa libalishi kwentwele ne-chicken dust la. Ngiyakutshela uthi yophuma lapha endvumbeni uyithole lapha seyilungile i-chicken dust. Uphinde wewe ube ukhokha lapha yana ukhokha 40 emalangeni uyi-chicken dust. Sengimalini lolo seng140 per person. Kwakungendeki abantu babengaphansi kwaku350 kanti wawuthola kwesabeni. Azowuthatha i-calculator yakho-ke uthi 140 uthi times 300 bese uyakubalela ukuthi ngelanga abe akha malini. Nkosi yami angikwazi ukuthi ngiliphi ithemba lolifusako. Kunabantu labafuse emathemba lamente abalahlekelwe kakhulu ekuphileni. Kanti Moses wathi ukuthi ngiliphi ithemba lokufanele ngifuse. Ngiliphi ithemba lokufanele ngikhulume nalo. Asewuke ufise ithemba lelingeke lekumoshele kakhulu. Asewufuse ithemba lotathi naso wentile lona libusise. Nkosi yami ufe abantu bakhuluma bathi mina lapha esontweni ngiyabaleka. Nkosi yami uyangicosha lo mnikelo uyangicosha lo kweshumi. Uthi nasothi uyambalela lo emnene njalo ngomnyaka naliqala litawuthuma ekhaya kakhe uyayibita lenyanga yakhe. Lenyanga yakhe itobethela lakhaya ibethele nga50,000 bese uyabala ukuthi lo 50,000 leyo imali yokweshumi yeminyaka wonke noma seyimali yokweshumi bese extra bayikhokhe ngomnyaka. Uthole ukuthi endlini yaNkulunkulu maybe bekathi awukhipha okweshumi wa20,000 manje nyalo sobe extra ka30,000. Bayibhale lithi Moses
wahamba wafusa lithemba lakalathi kokusingeka lahlekelwe kulo wayawufusa lithemba lelingithemba nemathemba sengiyathandaza manje angikwazi ukuthi ngiliphi ithemba lolifusako wena ngilathi ukuthi ngiliphi ithemba lolifusako maningi bemathemba lafuswa abantu yebani ngumfundisi wena utawubona lokho ukuthi itimoti yenteka kunemathemba lafuswa abantu maningi sengiyathandaza busisiwe umuntu lotawufusa lithemba lelingile ngike ngathi kulamanye amalanga ngathi uyabona leti moto lo lengihambe ngato suka lapho ngiyawuthandaza lapha ngisuka lapho ngiyawuthandaza lapha ngaze ngaba nelithemba nami ngathi nami ngalinye emalanga ngiyabona lokungihamba nalabantu abakhulu lapha ngiyawuthandaza emakhaya abo ngalelinye emalanga bayawunikelela iGD6 nami ngiyawuhamba ngithi ngimashe leti motolo ngiyawuyekela kuhamba nganali hipster nali nami ngiyabe ngihambe ngithi ngimasha ulukhuni umuntu lolutho unikele endlini yaNkulunkulu Ngosi yami ungathi bona ithanda lethi unenge lethi kwempile tendeni imangaliso tendeni ihlobo uyabona lethi ithanda lethi ngathi yakutshela ukuthi bantu labanengi babe rich ngethanda lethi ungathi bona ukusethi inkulu kangaka tentiwa ngokuthandazela abantu ngiyakushela wena sethahlala njalo nje tahlalela kubamba imalahle ngoba mawuthandazela abantu ufana nekubamba insimbishisa uthi nokubamba nesimbishisa letimoti buye lakuwe ngoba wena wanikwa imagnet yasezulwini bese le magnet yathi bamba ungawufa lo mlilo ungakufa lokushisa lokushayayo bese kuthemfini kwemalanga bese uyefa Ngosi yami yasi isakhuluma incebo yaNkulunkulu babe Kaizer Fabute wakhuluma wathi mfana wami uyabona emsheni bakho lento uNkulunkulu ayihlanyele ethandeni yakho angeke uvusa amabanga uyahamba isikhathi la utawuba khona masewugugile njengoba sengigugile utabe sewuyebuza ngiyanibe ngibambe malakhe Ngosi yami ngubani omfusako na uhambe ekhathi ehlane laseshure fusa indodza yekufuswa fusa indodza lefanele ukufuswa sengiyathandaza uNkulunkulu uhamba nabani uhamba nawe ehlane akakuyekeli mawutakuye utemfusa sengifuna ukuthandaza ngilathi ihlane lohamba kulo bese ufike esigabeni sekuthi impilo yakho uyithathe asengujana ikhona indodza yemadoda khona indodza lephilako uJesu lofanele kumvusa uthi na umvusa thingo bese tiyenteka nomvusa thingo tiyenteka nomvusa thingo tiyenteka asawufuse indodza lotathi nayivusa ihlangabethane nawe asawufuse indodza lotathi nawuyivusile ebusuku khona ekulala kunetimbo letivuswa abantu ebusuku abalali letimbo ebusuku ukuthi bagilisa imihlolo wake wathi lo munye umkhanami mfundisi utawulihla ihlabishi kuze kube munini thine sesihla ihlabishi leseliqotshelwe ngemaqathe enyama kungako usibona mfundisi sishintshelela ngetimotolo kungako mfundisi namhla ngihamba ngale kusasa ngihamba ngale ngane ebusuku akalali letimvo latisebenzisayo ebusuku athi miki kuthula sithi silele labanye abantu babe bahlala ikitaza jive kungesikitaza jive yavusicimba uzumhawukele uthi Ngosi yami mayathintwa athi mhambela kahle kanti kunetinvo latinyakatisayo bese kuyamhlupha ebusuku Ngosi yami khona indvodza longayifusa uNkulunkulu lophilako
lothi na uyifusile le ndoda awubi nelifalo, na uyifusile le ndoda awesabi. Oh Nkosi yami, uyifuse le ndoda ngoba iyafuswa. Uyayifusa itende Thixo, noma uyayifusa uyibona ihamba slowly. Hamba kulelihlane lo ubethele obekelwe lona, hamba kulelihlane uthaliketha, ungalikhethi lelihlane ngekujubelisa ngoba thithi akuhlupha lethi, thithi akuhlupha lethi, thithi akuhlupha lethi. Sengiyathandaza manje. Siyabonga Baba wethu loNgcwele, siyabonga libo labakholwayo, siyabonga Mpande kaDavide, siyabonga wena lohlala emaphakathini, sibonga Baba imfihlakalo yakho yelizulu, sibonga Baba lifu lakho Nkosi, sibonga lifu lakho Baba lelinamandla, sibonga Baba lifu lakho Baba lelimile lona lelingehlulwa lutho. Siyabonga Baba ekuseni egameni likaJesu kufaswa, siyabonga Baba kuliwisa, siyabonga Baba lokuthi nasehlale laseshuri nasefeni lasemara Nkulunkulu wena unemandla ukuthi ishintsha Baba etimo. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu ngiyathandaza Nkulunkulu wami ongcwele, wena lo ngusimakade lolithemba lelingilo Baba esibili, wena wethembekile unguJehova. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sibonga kwethembeka kwakho Nkulunkulu, nangu umfanakho Nkulunkulu lapha khona uyamathi Baba elihlane lakalihambako nomunye Nkosi sawuze uphelelwe ngamandla, sewucabanga lokho ukuthi Baba lelihlane ngeke liqedwe. Nkulunkulu wami lonemandla, mnikethe amandla Nkulunkulu ekulinqoba lelihlane. Baba wethu onamandla ngegama likaJesu, lo munye Nkosi impilo yakhe ihlangabethene Baba nesimo, Baba lesibabako, kepha wena Baba ulithemba, akathi Baba naketha kuwe, akathi Baba nakakhala kuwe, bese thindvo Baba thiyenteka. Nkulunkulu wasezulwini uyinkosi Baba ngethulu kwemakhosonge, ungusimakade ungilibo labakholwayo, akekho Baba lonjengawe, uyinkosi Baba ngethulu kwemakhosonge. Sengiyathandaza amandla moya lweyingcwele, moya waBaba, moya waNkulunkulu, wena lo ngethulu kwabo bonke boNkulunkulu. Nanangu yangosi labamphosile Baba ngemafufunyane lekehlukahlukene. Sengiyathandaza Baba ngegama likaJesu, uyakhululwa, khululwa sandla sakho Nkulunkulu, khululwa sandla sakho saphakade Baba. Siyabonga egameni likaJesu, uyakhululwa Baba, abengalala ebusuku egameni likaJesu bakakhululwe isandla sakho, isandla sakho Baba lesingcwele. Baba siyabonga nasekuseni egameni likaJesu, moya waBaba, moya waNkulunkulu, liphilile lifu lakho Nkosi, and linamandla lingethulu kwamagama onke Baba. Lokhu nginikela ngekholwa kwelihle igama likaKristu Jesu waseNazaretha, in the mighty name of Jesus Christ, amen. Nkulunkulu akusise.